Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze wowe mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero wowe nta kindi usabwa uretse kubana natwe ubundi tukagenda tukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa muri iri joro. Rero ni inkuru giye kuba ngenda ngarukaho yakomeje kubigenda icicikana ano ku mbuga nkoranyambaga. Nyaboneka dore ko hano kuri Rwanda Open News tukugezaho byinshi, dore ko twe nta ruhande na rumwe tuba tugomba kuba tugenda tugaragaraho. Nkuzaniye byinshi kubiri kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho mu gihugu cy'u Burundi hari kugenda humvikana ibiturika byinshi cyane, yaba ibibombe biri kuba bigenda biturika, dore ko leta y'igihugu cy'u Burundi yamaze kubagenda ishyira umucyo hanze. Ese yavuze iki? Byose tukwagiye kuba tugenda tubibanamo gatanu kuri gatanu. Ndaza guhita nyaruka nyaboneka kubikomeje kuba bigenda bitangazwa na bamwe ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba za M23 bavuga ko ari uyu mutwe waba watangiye kubigenda wataka igihugu cy'u Burundi. Ese M23 irabivugaho iki? Byose ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu ahangaha. Ndaza kuba ngenda kandi nyarukira ku kibuga cy'imirwano nyaboneka muri iri joro. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wongeye guhura n'uruva gusenya cyane mu bice bigiye bikomeye byaje kuba bigenda biberamo imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi, dore ko abarenga abasirikare bagera ku 10 baje kuba bagenda basiga ubuzima bwabo mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Kivu y'Amajyepfo byabereyemo imirwano. Iyi mirwano yakomezaga kuba igenda ihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'abawazarendo, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ubundi kandi ndi hano muri teritwari ya Rubero. Muri teritwari ya Rubero naho hari haje kuba hagenda haba imirwano ikomeye cyane yakusanyije hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abarwanyi b'abawazarendo. Maginga yangaya abawazarendo bakaba bongeye kuba bagenda batsisimura umutwe wa M23. Icyakora imirwano ikaba yamaze kuba igenda ituza nyuma yaho aba basirikare ba coalition ya FARDC baje kuba bagenda bigarura utu duce turaza kuba tugenda tugarukaho hano muri Rubero. Ndaza kuvanga kandi nihute mu midugudu ya Ndundi, Bituma ndetse na Iteye, Bohayi, Mpeti ndetse na Mijenje hano muri za Kasimbi. Akandi kamwe mu duce dukomeye cyane natwo kuva ku munsi w'ejo twaje kuba tugenda tuberamo imirwano ikomeye cyane, dore ko no kuri uyu munsi wongeye kumvikana ibiturika. Ibi biturika byahuzaga umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byaje gute? Ibi byabereye byose turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 kandi zongeye kugenda zerekeza ku mupaka wa Rubero ndetse na Warikare. Ahangaha hakaba bivuga ko bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage byaje guhura n'uruva gusenya ubwo hagendaga hatakwa cyane ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 muri aka gace, nk'uko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Nyarukiye ku kinyamakuru BBC cyaje kuba kigenda gishyira hanze inkuru ikomeye cyane, aho kiri kugenda gitangaza ko mu gihugu cy'u Burundi hari ibiturika bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda biturika hano mu gihugu cy'u Burundi kuva ku isaha y'isa 11 ndetse zishyira ku isaha y'isa 12 mu gice cyangwa se mu gice cyaha muri Bujumbura muri zone ya Musanga hatangiye guturika gukomeye cyane kw'inkambi ya gisirikare. Bikaba bivuga ko hari ibice bimwe na bimwe byaba byaze kuba bigenda bikongoka biri muri iyi nkambi bitewe n'ibiri guturika biri kubera mw'iyi nkambi. Kugeza maginga yangaya ngo ni amasasu akomeye cyane abanyagihugu bari muri kamera ya gatatu muri zone Musanga
babwiye ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru ko batewe n'ubwoba cyane bitewe n'umuriro mwinshi cyane, umwotsi mwinshi cyane uri kuba ugenda uzamuka muri iyi nkambi. Mu gihe kandi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Generali Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ari depo yabo yagize ikibazo mu kigo cya Cap de Base cyangwa se muri military base yaha muri aka gace, yaje kuba igenda yatakwa n'inkongi. Mu butumwa bwanditse uyu yakomeje agira ati isanganya rikomeye cyane n'umuyaga nkuba cyangwa se umuriro waje kuba wibasira ububiko bw'ibirwanisho by'ingabo za FDNB muri iyo nkambi iri muri zone Musanga. Byumvikane yuko nyaboneka benshi bagiye bavuga ko babihuza no kuba baba baje ko bagenda baterwa, dore ko kubera ko bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara bakomeje ko bagenda bahuramo barwana n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Benshi bagiye bakunda kuba bagenda bahuza yuko iyi mirwano cyangwa se umutwe w'inyeshyamba za M23 zaba zatangiye kuba zigenda zataka igihugu cy'Abarundi. Ariko nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye by'aba source media Burundi, yaba igihugu cy'u Burundi biciye muri uyu muvugizi w'igisirikare cya FDNB, akaba yatangaje ko nta kwatakwa kwabaye ku gihugu, ahubwo ari ububiko bwabo bwaje kuba bugenda bufatwa n'inkongi y'umuriro cyane cyane muri iyi kapu ya gisirikare. We akaba yanatangaje ko nta muturage n'umwe wigize ukomerekera muri iyi muriro cyangwa se n'umusirikare. Uku guturika kandi ngo kwabonetse kandi kumvikana mu gice cyane kiri hafi n'inkambi, ariko nanone gisatira agace k'abaturage. Guturika kandi nubwo kuri kugenda kuvugwa hano muri iyi nkambi kumvikanye umwanya utari mutoya cyane, dore ko ari umwanya munini cyane watumye haburamuka ubwoba muri iki gisagara cy'umugwi mukuru w'ubukungu w'u Burundi. nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa, abanyagihugu bamwe na bamwe begereye kambi base bavuga ko inzu zabo zangiritse cyane kandi bamwe na bamwe bavuye mu ngo zabo barahunga mu tundi duce bagenda baturanye n'iki gisagara kubera ubwoba bari bafite. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati n'umutekano bwasohoye bwasabye abari mu gisagara cya Bujumbura ngo umutekano ntihagire ayandi masanganya batera, cyane bitewe n'amakuru ya bimwe mu bihuha bikomeje gutangazwa na bimwe mu binyamakuru ngo bidashyigikiye leta y'u Burundi. Benshi bagiye bakunda kuba bagenda bavuga ko ari kudeta, ariko nyaboneka twagerageje no kuvuga bamwe mu mboni zacu ziri mu gihugu cy'u Burundi, zikaba zabashije kuba zigenda zitubwira ko nta kintu kidasanzwe cyabaye ku bijyanye n'abaturage, ariko iyi nkongi yatatse iyi military base y'igisirikare cya FDNB hano muri aka gace, kandi ngo hakaba hatangiwe kurebwa uburyo bwo kuzimya iyi nkongi nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa n'imboni yacu ndetse na bimwe mu binyamakuru nka Source Media Burundi ndetse na Pacifique ninahazwe, bamwe mu banyamakuru bari aha mu gihugu cy'u Burundi bakomeye cyane. Generali Baratuza kandi yakomeje avuga ko basaba abanyagihugu kwirinda ibice begereye mu gihe inzego zibishinzwe ziri kuba zigerageza ko bazagenda zitabara kugira ngo hano kuri iyi kapu base iri hafi cyane y'ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi ribashe kuba ryagenda ribona ubutabazi. Mwibutse ko iyi kapu iri hafi y'ibohero cyangwa se ya gereza ya Mpimba hano mu gihugu cy'u Burundi.
iyi kandi ikaba iri hafi kandi y'imihama ituwe cyane cyane muri iki gisagara. Ibyateye ubwoba bwinshi cyane ku baturage, ndetse bakaba bakomeje kuba bagenda babigiraho n'ikibazo gikomeye cyane. Ikinyamakuru BBC kandi kikaba gikomeza kivuga ati ibi ni ibiki biri muri kapu ya Bezi. Guturika n'umuriro byabandanyije amasaha arenga 2 kuva bitangiye, cyane cyane byerekanye ko ari isanganya rikomeye cyane cyane ryabaye, kandi bitera kwibaza imvo y'ibi bintu byakomeje kuba ahangaha. Nta sanganya nk'iri riheruka kuba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cyangwa se iyi military base n'inkambi isanzwe ibikwamo ibirwanisho n'ibindi bikoresho bya gisirikare, harimo n'ibifaru cyane cyane byifashishwa mu kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe amabombe, mini, amagrenade, ibisasu binini n'amaesase matoya, ibi biri mu bubiko bifatwa n'umuriro biturika mu buryo bukomeye cyane. Ibi bikaba rero ngo naho bihuriye no kuba hagenda havugwa yuko cyagize ikibazo kiba gikomeye cyane cyatuma ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hagenda havugwa ko ari intambara ikomeye cyane iri kuba igenda iba, ahubwo ari irisanganya ryaje kuba rigenda riba. Mvuyanga kandi reka mpite nerekeza ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ngaho imirwano ikomeye cyane yari yaje kuba igenda iba, ikaba yasize umutwe w'inyeshyamba za M23 zongeye guhura n'uruva gusenya mu bitero bikomeye cyane zari zihangayishijemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano ku kibuga cy'imirwano. Nibura abaturage batari bakeya bavuye mu byabo, ndetse abarwanyi bagera ku 10 b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bagenda bahasiga ubuzima mu bitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bigabwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, muri gahunda barimo yo kubasha kuba bagenda bigarurira ibice bagiye bamurwa n'uyu mutwe wa M23. Mu gace ka muri teritwari ya Rubero, Wazalendo na FARDC bari cyane cyane mu gace ka Runyasenga, bakaba tayari bamaze kuba binjira muri aka gace bavuye muri Kipesa bigera no kuri Kirwikiri, aho inyeshyamba zagiye zisubira inyuma cyane, ari naho zaje kuba zigenda zihura n'urugamba rukomeye cyane, ariho ababarwanye b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda batakariza abasirikare babo kandi abagera ku 10 mu rugamba rukomeye cyane. Bamwe mu baturage bari muri aka gace kandi bakaba bakomeje ko bagenda badutangariza ko mu mirwano ikomeye cyane yaje gusiga abarwanyi b'umutwe wa M23 baje kuraswaho bikomeye cyane, dore ko hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje cyane cyane hano ku butaka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri ibi bice biri kugenda biberamo imirwano. Nibura abaturage batari bakeya bahunze mu gace ka Runyasenga, ndetse n'abandi bagenda bava mu gace bitewe n'uko inyeshyamba ngo zahungaga ziri kuraswaho, ndetse bamwe mu baturage bagize ubwoba bakaza kuba bagenda bakuramo akarenge nk'uko baje kuba bagenda babidutangariza. Nibura amaginga yangaya kandi imidugudu ya Ndumbi, Buma, ituye hano muri Buhamya, Mumpeti ndetse na Mijenje mu itsinda rya Kasimba mu gace ka Warikare, uyu munsi wose biriwanye ubwoba bukomeye cyane, kubera ko nyuma yaho abasirikare b'abarwanyi ba Wazalendo bafashe utu duce, abaturage bafite ubwoba bw'uko hano hari buze kongera kubera ibitero bikomeye cyane
biraza kuba bigenda bihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko bagenda bigarurira utu duce. Wibutse ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zavuye muri aka gace nyuma y'uko hari habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse hakaza no kuba aragendaga hagaragara bimwe mu byemezo bikomeye cyane by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 byo kwikura muri bimwe mu birindiro byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hakomeje kuba agenda habera imirwano ikomeye cyane iri kuba umunsi ku wundi, iri gutwara ubuzima butari bake. Nyaboneka nubwo bitajya hanze, abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakomeje ko bagenda basiga ubuzima cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice byinshi biri kuba bigenda biberamo imirwano, nubwo badashaka ngo kuba bagenda babyerurira ngo banabivuge. Nibura hano muri Rubero inyeshyamba za M23 kandi zikaba zongeye kwimukira muri Musiya, Rubango, Katondi ndetse na Kisumbiro nyuma y'ibitero bikomeye cyane uyu mutwe ukomeje kuba ugenda ugabwaho, nubwo wo ugenda werekana yuko nta gahunda ufite zo kuva ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ukanemeza yuko nta kibazo gihari, dore ko ngo bazagaruka muri ibi bice, ndetse no ku buryo bwusanzwe bwo kuba bagenda bikusanya ndetse banagerageza kureba ko bakubaka igisirikare kirambye. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rujijo rwa diplomasi n'imiyoborere iganisha ku nyungu zihariye. Ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rujijo rwa diplomasi rukomeje kuba rugenda ruba rwinshi. Ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni inshingano y'igihe gito kandi ishingiye ku bufatanye bw'ibihugu byose, si ubutegetsi bwihariye cyangwa igikoresho cy'inyungu z'umuntu umwe, ahubwo bugamije guhagararira ijwi rya rusange rya Afurika no kurinda amahame n'amategeko agenga uyu muryango. Inyamara mu gihe cy'ubuyobozi bwa Evariste Ndayishimiye bigaragara ko aya mahame agiye kuba ngo yagenda atera impungenge zikomeye cyane kuri diplomasi, bitewe n'uko uyu mugabo yiyemeje guhosha akarengane ndetse akanafasha ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro habaye igikorwa cyateje urujijo Addis Abeba, aho perezida ariho yagaragaye ari kumwe na Charles Onana, umuntu uzwiho impaka nyinshi ndetse wigeze guhamwa n'inkiko mu Bufaransa kubera guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi byateje impungenge zikomeye mu bushobozi n'umunyamuryango bwa diplomasi bwagombaga kuranga ubuyobozi cyangwa se ubunyararibonye no kwirinda ibingibi. Ibi rero bikaba ari byo bituma abenshi bakunze kuba bagenda babihuza yuko ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzagorwa n'iki ngiki. Icyakurikiyeho kandi cyarushijeho gukomera ni icyemezo Evariste Ndayishimiye yafashe mu ibanga ryo gushikiriza abakandida ya nka Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango w'abibumbye, bitabanje kuganirwaho n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ziba muri uyu muryango. Iki ni icyemezo cyafashwe mu buryo bwihuse kandi butanyuze mu nzira zisanzwe zumvikanyweho ku buryo bamwe batangiye ko bagenda babona ko ari kimwe mu kibazo gikomeye cyane uyu muryango wazagenda uhura nawo, dore ko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite bamwe mu bamurwanya ndetse hakaba na bamwe mu batamwemera bakomeje ko bagenda berekana isura yiwe mbi, ndetse ngo batifuza ko bazagenda bubahiriza aya masezerano, ndetse no kuba bagenda bamugora kugira ngo berekane intege nkeya ziwe.
Iki ni icyemezo kandi ibi bikorwa byatanzwe ishusho y'uko ubuyobozi bwa Evariste Ndayishimiye bushobora kuba bwaravangiye umuryango n'ubutegetsi bw'ibihugu cye, aho ibiganiro by'ubwumvikane byasimbuwe no gushyiraho ibyemezo ngo ku gahato nk'uko bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye babivuga. Ingaruka zabayeho ngo ni ugutuma icyizere ku bayobozi b'umuryango kigabanuka ndetse bakabangamira isura yarwo ndetse n'urwego mpuzamahanga nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa. Gusa bamwe mu bakurikirana hafi bakavuga ko ari bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bihishe mu mutaka wo kuba bagenda bamwangisha bamwe mu baturage ndetse na bamwe mu bayobozi bazayoborana uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe.